trial, 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 trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
at sumisi, Augusting Diyos sa hiramdaman. Alitang masanting tanggapan, hingkayayanan ng Diyos pagtulapan. Iyataungin imakiramdam, hingpelaran at iruning Ginoo. Yaingana, apakamalan, makiramdam, makiramdam. At imetong nga familia, mitipon tamo kilagin ni pampuan ng anak, kampuan ng banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ngening mumunang Domingo ning Kwaresma, panahon ning pamagbalik lub, panahon ning pamanyawad-tawad at pamibuklat karing puso tamo, king grasya ning kapatawaran ning Ginoo. Kaniting panahon ni Pakistan metong tamo, ing kaya katamong kasakitan, king kasakitan ning Ginoo, ban kayabe na subli tamong biye, king meto nga biye, alang angga, at meto nga bayong biye. Hingga taimikan din kaya katamong puso, kaya katalang ganakan at pagkalungkutan, detang dakalapinandit tamo minyawad-tawad king apong Ginoo. Detang panahon, selikot tala rin kaya katamong kasalanan ng ponkainan, detang dakala panahon, etala inamin, etala linarin, etala sinopan ding taong pakakalulo at mangailangan. Anyawaran tamo, ing kapatawaran ning apong Ginoo. Itamongan, magkumpisal ko. Kin Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang Pong Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, kin Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iyuli na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, inubog maying tao iba't kingalikabok ning yato, at pengis nawanan may kayong espiritu ning biye, dapot ginulot ya kekat mi kasala, kaniting panahon ning pamanisi, adwan ming kekang pakalulo, ibalik mo kekeka, at king biepig tagumpe ning anak mo alang-alang ke kami, kapamilataning kamatayan ni king krus, uling mabibiyay at magari kambe mo at ning banal na espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Henesis. Ngana ning Diyos kang Noe at karing anak na.
Makipagkasundo ko kaya kayo, at pati na karing maging palipiyo, ampon king balang mabielelangan, akayabeyo. Ayop, animal amalyap at matunod. Karing sablang animal, akinuldas king dawong, akayabeyo. Ingkasunduan, ya ini. Makipagkasundo ko kaya kayo, king ena pasibayong mikaalbog, ang makamate, karing sablang melalang. Ena mikaalbog pang sumira king yato. Tiglong na paning Diyos, o ning tanda ay biya ko karing lahing salisi. Tanda ning kasunduan, pilatan ko at iko, at ding sablang mabielelangan, kayabe mo. Bibili kaya karing biga, ing pinanari ko, anting tanda, king kasunduan, pilatan ko at ning yato. Potang takpan king biga, ing yato, at luntoyo, ing pinanari karing biga. Ganakan ki ing kasunduan, agewa ko, pilatan ko, at iko, at ding sablang mabye. E nami ka albog pang lumipol karing mabye. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit ta pakibat, tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan, kanta tayo po. Tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan. Tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan. Ginoo, kaku ituro mula sa kekang dalan. Ituro mula kaku kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran kingkekang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan. O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas, aketapang minuna, kekanang pisyag, ulining wagas alugod mo, at kaya panlub, emo ko sa kakalingwan, o Ginoo. Tuntunan mo Ginoo, lugod at katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan. Mayapyo ang Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralano ring mapagkumbaba king dalan ning katuliran. Karelo tuturune ing tune dalan. Itamongan po. Tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan. Tuntunan mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang tipan.
Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pedro. Kapatad, uling ni Kristo mismo meteo para kay kayo, misan mo at para kapilan man, meteo para ka rin kong kasalanan. Bangka nito, akwan akong ilapit king Diyos. Petereying kayang katawan, dapat sinubliyang mebe anting taong espiritual. Ating espiritu no, mintayo, at may malita karing espiritong makasukol. Deti, ilaring espirituro, retang ema mintu king Diyos, inyang mapibabatayang menayo, king pamagbalik dalob, kanitang panawon akasalukuyan, ne panggagawan nowe, ing kayang dawong. Ding mapilan katao king dawong walulo e ganagano, may sagip laking danong. Ing danong amistulang larawan ning binyag, ang eni makaligtas kay kayo. Iti ay amistulang pamanos king dinat ning katawan, nunay metong yang pangakong papasyag ning malinis a konsensyo, king Diyos. Ing binyag, makakabusi kay kayo, kapamilataning pangasubli ng mebe Eso Kristo, aminokyat banwa, at mag-ari king wanan ning Diyos. Mag-ari karing sablang anghel, at karing kayo payan, at tupayang atyo karing banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, kin Diyos. Emo bukod king tinapeyo mabibye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimuri. pamamasaking maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, delane ning Espiritu i Jesus king disyerto. Karinya may natili kilob ning 40 aldo, tikswaneng satanas, mangalyap lang animal, ding karin manok nangan, dapot i Jesus, ere pepaboren ding anghel, nune sinilbiande. Inyang mesukol ya Juan, i Jesus mintaya Galilea, at penaral ne ing maya pabalitang ibat king Dios. Miras na ing mituldong panahon, nga nang sinabi at malapit na ing pamagari ning Diyos. Sisyan nyo la at painggulutan din kay kong kasalanan at maniwala ko king maya pabalitang daralako. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Dinubta na po ngeni king 40 aldo pamagsadya para king pamanyubling mebye ning Ginoo. Antita mo pong I would like us to imagine that we are here for a 40-day retreat. Puri tayo pong lawan, ining 40 aldo ning Kwaresma, anting pamagbalik king lubta mo at pamagbalik lub king hapong Ginoo. Pamanyawad tawad at pamanyisi kaning kaya katamong kasalanan. Ngeni pong gat panapo na ini, simple mo po yung pisabyan tamo. Nung atatandaanan niyo po, long ko na mo, nung atatandaanan niyo po yung announcement, atin tamo pong kumpisalan, kening kaya katamo pong parokya, balang,
Ngayon Kwaresma, balang Miyerkules na ano pong oras? Alas 6 hanggang alas 7 ning abak. At eda na kayo man po kutnan, ako pumigaga na kanong kapilan ko po tauling may ngumpisal, at naman po sa pilitan nini. Pero bukod po, personally, I will offer myself, bukod po kening scheduling Wednesday ni, malyari pong lakwan ning cellphone number you, king opisina, kareta pong i-available king Miyerkules. Banapis nung po buring lakwan ning lagyoyo, okay mo po ita. And as much as possible, at nung agyuta mo rin po, karen pong daratang ang Miyerkules, ibalik tala po retang sadyang pipangumpisalan, nung atin pong mamili kaya kayo, nung buriyo pong enako akilala ning pari, at pagkapilitan mi pong mangumbira pangaliwang pari, dahil nga liwa po balo ko, marine lang mangumpisal ka na ako, ang po ka nga pong Jason, okay? So pagkapilitan mi pong mangumbirang pari, inyaasahan na po ni nga pong ginuna, pakaisipan tayo po. Pero nung eko po bisa akin ng parokya, ala naman pong mamilit at dakal naman po pisamban na malyaring puntalan. At ini po yung kaya katamo pong pisabyan, ngeni pong gat panapo na ini. Adwang bage, nanuya ing kumpisal at nanu ing dapat at sukat ikumpisal. Paneta na la pong pisasabyan din at sabyan tamo nga po, balo ko no po rin. Pero paneta lang akakalingwan, at paneta lang kailangan ganakan. Balo ta na laman. Pero kailangan talang pane agaganaka. Nung nano yung sakramento ngay ni, at nano yung darala tamo king sakramento ngay ni. At siguro, paneta mong daramdaman ng yang kanino, minsan babawal tala pa rin ngaliwang tao. Mo, nga nang makanyan. Ot mangumpisal na ako man king pari. Ot naman mangumpisal ko king pari. Kalupa kayo mong makasalanan ning pari. Kalupa kaya mong matako yamong diyan, at mangumpisal ko kaya. Kalupa kaya mong mapali buntok, at mangumpisal ko king pari ngayon, balo ko kasalanan, dem pari. At makanano ko mangumpisal kaya, kalupa king mayabang yan. Lalo ko mong may kasala, kung lumapit ko kaya. Diretso na ako mo king hapong Gino. Pwede naman siguro ita, pero yung kutang, kayari mong may ngumpisal diretso king hapong Gino. Ninong sumabi kaya kang, may patawara na ka. Anti mo mag-research ka tungkol keng sakit mo, ninong sumabi kaya ka, nanong istong panulo king daramdaman mo. Totoo, patiring pari makasalanan, at ding makiramdam king kaya kayong kasalanan, minsan pareho da kayo kasalanan, nung nanong kaya kayong kukumpisal. Totoo, may nakami mo rin at makasalanan. Pero esang kanita, baneta mo lumapit ka ring pari, ang giyangi kaming pari, mangumpisal kami karing kalupaming pari. Ang giyanging Santo Papa, mangumpisal yaking ordinaryong pari. Bakit? Mumuna. Uling sinabi ning Gino, kung kanino kasalanan ning patawaran niyo, may patawaran niya. Petawaran na laring apostol at dinina na lang upayang mamatawad kasalanan. Kadwa, king karanasan tamo. Nung ikatamongan, ala tamong karapatan mamatawad karing kasalanan, nung palagayo po yung panaral mi, gagampanan mi yangan, at nung isipan yung agyumi mong manaral, nung gagawan mi yung panaral mi, palagayo ko, ala na pong paring talakad ken. Nung isipan nyo po yung meto nga taluturo, kailangan balo na nga ning tuturo na tayong tindyan na nga. Palagayo ko po, wala nang magyagwantang teacher, king harapan tamo. Simpleng logic mo po. At tatandaan niya po bapa kong Emer, anyang kinwento kay kayo kanita. Pag nakake po kaya kayong kwento na ne. Iba pa kong Emer, pepa-check up ya po king doktor, uling pong alaya pong patugot mango ko. Ini po siguradong kuko na ngayon, tatanda na niya. Baka niya po yung kuko na kanita. Baka niya pong mango ko kanita, iba pa kong Emer. Pepa-check up ya po king doktor, uling po matatda yung kuko na, malanging kuko na, masakit yung kuko na. Linapit ya po king doktor, Dok, lako mo yung kuko ko nga naman. Anong makanyan? Sabi na ng doktor, check up. O, pa-ECG ka, pa-ultrasound ka, pa-CT scan ka, pa-blood chem ka, nga naman yan. Check up, nga nang makanyan. May balik ya kay bating parumingo. Yan naman at mas metallic yung mengo ko, iba pa kong emer. Nga nang ba pa kong emer. Dok, ote pamila ko, yung kuko ko, nga nang Aba, nga naninin doktor, interview ni. Balo na nin doktor, nanong sangkan.
Sabi na nining bapa ko, sabi ng doktor kang bapa ko, ay ito, nga nang makanyan, tuknangan mo yung sigarilyo mo, nga nang makanyan, tuknangan mo yung sigarilyo mo. May kibat siya'y bapa ko. Dok, pala ko kekayong kuko ko. Aliway yung sigarilyo ko. Simple logic. Baka nanoy kayang kumayap ibapa ko. Maulo ka mo nung sabyan ming totoo. Maulo ka mo nung biyasa kang maminto. Amen? Maulo ka mo nung sabyan mo yung totoo at maulo ka mo nung mabiyasa kang maminto. Minsan balo mo naman yung dapat mong gawan, pero kailangan na kapangutusan at hindi gino kailangan na kang sabyanan. Ba nabalo mo pa si bayo na anong kaya kang tuntunan. And speaking of confession, nanawari dapat yung kaya katamong kukumpisal. Maralas po, ako naman po sasabihan na mali at ayo dapat sabihan nung inim kaya kayong panamdaman. Minsan datang lapure mangumpisal lamong, ngarang makanya namong, ingasawa ko po mambabae, putnan kayong diretsyo. Kanino kasalanan yung kukumpisal mo? Kaya ka o king asawa mo? Ya po kasi nga naman kanyan. Aliway yung kasalanan mo yung kukumpisal mo. Pisabyan tamo, nanawari dapat rin kukumpisal. Let us go back to the basics of what confession really is. Ire-require na ning Santa Iglesia, nanula rin yung kumpisal tamo, nanungawas tamo karela, mortal sins. Pakiulit yun mo pingamano, mortal sins. Capital sin or deadly sin, ingawas tamo kareni. Maralas, balikan tamo po yung basic. Balo tamo king kasalanan, adwang bagay puwari. Sin of commission and sin of omission. Detang bagay gagawan mo at detang bagay mo agagawa. Detang agawa mong matsura at detang bagay mayap bageng mo arapat. Pero tandaanan niyo po, lonyo, ing detang bagay marok agawa mo, timo apa na sakit ning asawa mo. Kasalanan yan, agawa ming marok yan. Ing pamagkulang naman yapin detang among, kaya puwasesing masalesing anak ko. Ko puwara respeto ring pengari ko. Then pamagkulang la rin. Pero lawan niyo. At in pang meto nga kasalanan, ang maralas tamo papansinan. Pero den ring maralas sa panibatan, deng ganaganang kasalanan. Ilang awsan tamong capital sins. Nanula ring capital sins? In definition ko po karing capital sins. Nung kasalanan detang daraptan, at detang pamagkulang, minsan detang peka mabayat ta kasalanan, aliwa mo retang ararapat at pamagkulang, nuneretang pamagsobra. Detang sobra. Nga napining kasebyan, anuman ang sobra ay nakakasama. At malyariming dagdagan, anumang sobra, kahit mabuti, nakakasama. At palagi ko po ining pawagan na ning mumunang pamamasa at ning kaya katamong ebanghelyo. Ing kaya katamo pong mumunang pamamasa, tungkol yakang Noe, kaibat na ning albog, binura na ning apong ginuking yato ing sobra-sobra. At king ebanghelyo, ining sasabyan na ning Gino, nga na ning ebanghelyo, ing espiritu dela ni Jesus, king disyerto, king meto nga ilang alugal, nung nuka rin alang sobra-sobra. Nung nuka rin nung nanong darala mo, yan na dapat ting pagkabiye mo. At palagay ko po, o ining paganakake katamo, kabang luluban taya, ining mumunang Domingo, ning Kwaresma. These are what we call capital sins. Ilang yamot, ilang panibatan, daring aliwa pang kasalanan. Pakisabi po king kasiping yulawen niya, mimingat ka king sobra-sobra. Pakilawe, sabihin nyo, mimingat ka king sobra-sobra, may impyerno ka. Sabihin nyo, mimingat ka king sobra-sobra, may impyerno ka. Too much even of good things can become bad. Kutang, nanulareting bagay sobra-sobra, minsan mahayap naman, pero po tanga pa sobra talaking biyeta mo, maging marokla. Uling sobra laking biyeta mo, ilang mag-eta mo apapansinan, mind you, eta mo apapansinan, ilang maging apong Gino na ning biyeta mo.
Mayapla pwede mong gamitan king kayapan. Pero uling sobrala, ilang maging hapong ginuning biye mo at ilang gagamit keka. Number 1, lawan niyo po, kutnanda kayo. Palagay niyo po, marok po ba yung mimimwa? Marok yung mimimwa? Ali naman, di ba? Potang balo mo nga tinyang malinggiway ng asawa mo, lalawa na kang ng asawa mo. Natural mo ing mimwa ka. Uling balo ming istu ang pong mali. Pero potang sinobrane ing mua, tinatawag na itong puot. At karin lamani batanding taong makamate tao, uling sosobraya saning mayap sanang mua. Pero sumusobra at kinokontrol ang tao, nagiging puot. At may nakakapatay pa dahil sa sobrang galit. Kadwa, pride. Palagay po, maroking pride. Marok po ba yung ating kang respeto king sarili mo? Marok po ba yung minsan, mayap kalawe king sarili mo? Palagi ko po ali. Pero po tang sinobraya ing pride, nagiging kahambugan, vainglory in English. Paniwalan mo namin yung sarili mo at yung nakabisang paturo, kareng aliwang tao. Yan yung panibatan dareng tao ng emo haisto at emo aturuanan. Excessive pride. Katlo, palagay po, ing pleasure, itang manyaman na pakiramdam. Marok po ba ita? Marok po ba'y magbakasyon? Marok yung mag-relax? Marok yung pamasahe? Ali. Pero po tang sinobraya, sobra sa masarap na pakiramdam, anong nagyayari? O ini po yung amano, eko kababastusan. Ang sobrang masarap na pakiramdam, nagiging kahalayan, nagiging kalibugan. Ginugusto na natin yung hindi na para sa atin. Pinipili na lang natin yung masarap para sa atin to the exclusion of everything else. Ing burita na mo manyaman na pakiramdam at agyutala pang panasakitan ding aliwang tao. Uring burita mo nga kway tang manyaman na pakiramdam. Susunod, palagay po, maroking inggit. Lawan mo yung kasiping mo nung may inggit ya. Palagay po, maroking inggit, kaya nita naman mangutang. Palagay po, maroking inggit. O sabihin ko mong, mainggit ko ka nga puntelo, makabaya biye. Marok po ba'y mainggit? Sabihan kong, mainggit ko ka rin ni babaeng at tsuke, ni malagulay ako aliko. Marok po ba'y ta? Palagay ko po ali. Pero po tang sinobreng inggit, maging dirya. Jealousy becomes now envy. At kaya nila manibat detang taong agyurang manako. Uling burinay, ang yangit ang ekarela. Ano mang mabuti, pag sumobra, nakakasama. Nano pangaliwa? Palagay po, maroking mamangan? Brother Jimmy, maroking mamangan? Ali. Pero po tang sinobreng pamamangan, maging katakawan. Mayaping mamangan. Pakilawin kasiping mo, pakisabi mo, kamata ko, pakisabi kaya. Mayaping mamangan, pero po tang sinobra, maging marok. Pati ngeke ka, buri mong kanan. Isipan mo na mo yung kekangat siyan. Second to the last. Masama po bang nagmamayari? Is possessing bad? Ingating kang bandi, marok po ba? Ali. Pero po tang sobreng buri mong bandyan, maging kang kahaman. It becomes greed. Possession becomes now greed. At buri mong bandyan, pati ngeke ka. At katatawlian, o ini, palagayo po, marok po yung painawa. Pakisabi kang kasiping mo, painawa na ka. Palagay po, maroking painawa? Ali. Pero po tang sobra ing painawa, nanong malilyari, nagiging kang batugan. It becomes lot. Mo na agagawa nanong dapat mong gawan. Okay mo yung papainawa. Pero po tang sinobraya, maging kang batugan. Mo nagagawa nanong sukat mong daptan. Simple mo po yung paganaka. Ngening mumunang Domingo ning Kwaresma. Tandanan, yung kasalanan mumuna.
retang bagay marok mong gagawan. Kadwa detang kasalanan, detang mo gagawan na mahayap, sukat mo sanang gawan. At o hining panibatan, daring aliwang kasalanan. Detang sobra-sobrang babye mo, king sarili mo. Ilang panibatan, daring aliwa pang kasalanan. Ding sobra, kailangan lang ikumpisal. Then, awsan la, sukal alub. Potang megtambak kang sukal alub king kilub mo. Potang sinapak kang sukal king kilub mo. What do you expect? Sukal mo naman, ing lumwal king puso mo. Inyangeni pong Kwaresma, ing panagkat kay katamo, dening sobra-sobra, dening sukal king kilub, palinis tala king hapong Ginoo. Ginawa niya waran ko keka, meto nga malinis sa puso. Linisan ming masukal kong lub, susisisi ko at magkumpisal ko. Katatawlian, assignment po kay kayo. Ngayon pong Kwaresma, mantun kang pisamban. Bali nung ekening parokya tamo. Pari, mantun kang pari nung kanino ka makapangumpisal. Ngayon Kwaresma, pantunan nyo schedule deng pisamban. King apo, maralasing kumpisalan. Nung buriyo talagang era ko akilala, munta ko kiapo, era ko akilala ring pari ka rin. Pero balang Miyerkules, kaya pong kaya katamong pisamban, atin pong kumpisalan. Kareta pong malyaring Miyerkules sabak, just drop your number. Kaya tapong kaya katamong opisina, I will give you special time for confession. Subukan mo, banakit mo, sanayan mo, panaranasan mo, hing pakalulo ning Ginoo. Amen. Talakad tapong ngeni, at ipasyag taming kaya katamong kasalpantayanan, king kaya katamong mapamatawad a Diyos. Sasalpantaya ko, King Diyos, si pamaypayang tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Jesucristo anak ng bugtong nga ginuta mo, pingagliking upaya ni Banal Espiritu, ibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyam mebye, pepay ta si banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at king bie alang angga. Amen. Pakibatan taming awos ng Kristong Ginoo, sumisi at salpantaya king maya pabalita, nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, ban paintulutan na yung Espiritong parating mibayo kayo, misakwil kintuksuking upaya at kasakiman, at miyatad ding maya pabalita ning kapatawaran ning Diyos, karing sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring tinok ng misasanay king karelang kasalpantayanan, banakit daying dalan pabalik king Santa Iglesia, king Ginoo at king kayang Ebanghelyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring taong makayarap ka ring maulagang pamamili king be, ban pilinan dala ring dalan na ning katuliran at lugod, at king sablang bage, pagdulapan, dayang kaburyan ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring kayanakan at atin ang edad amig sadya para king binyag, at para ka ring sasawop karelang kaniting pamagsadya, baning Ginoo pagkaluban ng kapayapan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring daralan ka ring desyerto ning kasakitan, kabiguan o pangabigo, baning espiritu pagkaluban ng sikanan, pagtagumpening karelang kaligaligan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. O Diyos sa ginumi, tagkilan meing puso ning balang metong at metong kaya kami, banlubos king marap keka, at misane king mayap ng balitang Jesucristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamang daon, matanggap iya, harapaning Diyos, si paglubos mayupaya. Tanggapan sa ning ginuy ting daon kaning gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kiyan lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamila taning grasya na niting sakrifisyo, ike sanang manyawad kapatawaran, makasadyaking mamatawad king metong at metong, itiadwan mi, kapamila tanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, yat nayo ring pusoy. makayat nano, king Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting maula ng panahon ing grasya, yaing regalo mo king kekang familia, ban makapagbayo kay pilubluban. Dirinan mo king sikanan, ban padalisayan din kaya kaming puso, ban asupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan niti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo kayong bibyebye kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayat nala king ema pupupus ayato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya layon makyabeng alang tuk ng babi kapurian keka, at ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, iba't paking kamumulaning yato, dinake mo na kami king kaya pa ng ponlugod mo. Ban maging kaming banal, antimo nung makanano kang banal. Balikdan may karing matamong mapamakalulo, iting balayan na makapadurot keka. Itubod me ing banal espiritu mo, ban pabanala na ladeting ay na yampang mikeka, ban magawalang katawan, hampon daya, ning anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Kanitang may wala kami pon may lili, at emi niyakiting dalan pabalik keka, lalo mo pang pepakiting pakalulo mo kaya kami. I Jesus, sing anak mo ing bukod mong banal at alang kamalit-malit king matulid, penibala ning sarili na karing gamat mi, at pepabuste ng mipakuya king krus. Dapot bayo na lain at siyat ding gamat na pila taning banwa ampon yato, king alanganggang waganing tipan mo, pignasaning pagmasusaning Paskwa, kaya bering disipulo na. At tatandanan mi pakabang mi sulu-sulu laking apunan, kinwaning tinape. Pepasalamatan na kampon pinuri, piraso net dinwang ni karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, ngening kamalaya na ng isut na nganing sablaking sarili na, king kapamila taning dayang bubuna king krus, kinwaning kalis samit mong alak, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, dinwang ning kalis ka rin disipulo na't nga na,
Wanan iti kayo nganat minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayan po nalang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayong pon para karing sablang tao. Pan kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Daraptan mi iting kapag masusyan ang timong kapigaganakan kang Yeso Kristo ing Pasko ami ampon ing alanganggang kapayapan. Pag masusyan miya ing kamatayan pon pangasubli ng mebye, kabang paninayan mi itang mapaladaldo, potang mibalik yang pasibayo king kawakasan ning panahon. Ban pagkalaman na kaming ganapatula. Ulinita, daraon mi kay ka Diyos ming tunay ampon e kukupas katapatan. Ing sakrifisyong misusut king ketawan king lugod mo, ampon pa makikaluguran. Oy pa, balikdan mong mitmong lugod ing familya mo, ay naos mong makirake king meto mong sakrifisyo ng Kristo. Layon pagkala mo king upaya ning banal Espiritu, may ulo king nano mang pamisasagsagan, ampon e pamikaintindi. Imibuklod-buklod kami king metong mong katawan. Papanatilyan mo kami ngan misasan metong king kasalpantayanan ng ponlugod, kambe ng Francisco ing papami, at ing Florentino ing obispo mi. Sopan mo kami nga beabe mi talakad king kayarian mo, anggana king aldo talakad kami harapan mo king kakarinan mo, ban makiyagom king biering banal, kambe ning na Virgen Maria, San Jose ing esposo na, ding apostol at ding kapatad ming mayango na biye, apanibala mi king pakalulo mo. Kanita, mi kabus na king sablang alino ning kamatayan, miuli na kami king kakarinan na sidya mo para kay kami, king bayong pamaglalang at idalit niyang sunis ning kapasalamatan kambe ng Kristo ing ginuming sinubling mebye. King kapamilatan ng Kristo kambe na at kaya ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritong banal pupuryan da ka at parangalan manggaman kingalangangga. Kambening maragula kapanaligan king Diyos sa mapamatawad at manaya king pamagbalik lubda mo. Mausta mo kayang ini, kapamilataning panalangin at tiro ng Kristo. Amen.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mitimawa king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos salang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos mi Yeso Kristo. Uling kaya kayong keriyan at ing kayo payan at ing ligaya, Amen. manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, hingga payapan lalakwan ko kaya kayo, hingga payapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan ang ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Hingga payapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At kaya ka antimod. Idakit ang iniking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios. Nyo Yeso Kristo ing lupa ning kapatawaran at pakalulo ning impa. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king apunan ning kordero. Ginuwi ako matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos say pami, kaniting pamakinabang pasulungan mo yung kasalpantayanan mit kapanaligan, at patibayan mo yung lugod mi. Saupan mo kaming may biyabiyag pangkaring kaya kang amano, at magdulap kang Kristo yung tinapening biyemi, yung ginumi manggaman king alanganga. Amen. Lukulukta po para karing mapilan pong kapabaluan. Muna po, anya pong bulan ning Enero, may kalikom tamo pong 35,247 worth of special collections para king African Missions at para king Pontifical Society of Missionary Childhood at aliwa tapang pamangailangan. Kaniti pong bulan, atin tamo pong special correction para king World Day of the Sick at Peter Spence. Alyarin ako pong mangolekta o ing pondo na po ning Santo Papa, pangkarakalan magagastos ka rin pong susopana at karing niyayaliwa tapa pong pamangailangan. Kadwa po, karen pong mituki-tuking Miyerkules, kalupan na po ni may banggit nandin hanggang Miyerkules Santo, 6 a.m. until 7 a.m. Atin po sakramento ning kumpisal o pamagbalik loob kaya ni pong kikatamo pong parokya. Ken pong daratang nga Viernes, alas 3 ning gatpanapon, magumpisa po yung estasyon ng Cruz, king San Juan Bautista, keta po Kanto, malapit king Furnitureville o keta pong bali ng Mayor. At kasunod po nita, maganap ing Banalamisa, king Bisitas ning San Juan Bautista. Available na pa mo rin po ring programa at schedule ning darata, kayo ni pong Kwaresma at daratang Malayaldo, king harap na po ning kikatamo pong opisina, king lalam na po ning kikatamo pong bulletin board. At ayarin po kakalingwan i-like at i-follow ing Facebook page na po ning kikatamong parokya para karing update. Katlo po, ken pong daratang February 24, Sabado, alas 2 ning gatpanapon. February 24, Sabado, alas 2 ning gatpanapon. Ing general meeting da po rin kikatamong Kamadero para king Kwaresma maganap king gazebo. Kapat po, panagkataya naman po karing gagawang dukit pangpisamban kay ni Betis. Ing karelang pa mag-display king obrara para king meto nga display for a cause. Ding proceeds po, magamit la panyaw ka rin kay katamong katekista, plakat niya yaliwa pang programa, maganap po kasabi ng Lenten exhibit. Karen pong interesado, ipabalo po kang Mr. Darwin Nicolas o kaya po king opisina ning parokya. Katatawlian po, agkatanda kayo pong suporta ning kay katamo pong parish, religious store, palakad na po rin kay katamo pong katekista, ban makasaw po king tuloy-tuloy a katekisim program, karen pong kay katamong eskwela, at pondo king pangayubog na po rin kay katamong kayanakan, scholarship at pondo at lamak ng Kristong Ari. Dakal pong dakala salamat kay kayo, king support tayo po king parokya. At katatawlian po, kayari po ning Banalamisa, balo ko po sabik kayo pa na ipapalakpak, pero adwan ko po kaya kayo gangyen mo pong panahon ning Kwaresma. Inyapin po leko tayo ing ligaya at ing aleluya, ala po patsyeg Kwaresma, uli makisan metong tamo po king lungkot, kasakitan, at kamatayan ng Ginoo. Inya po ngeni pong Kwaresma mo man lang, iwasan tapa po yung papalakpak, ban kanita internalize tayo po yung mood na nining Kwaresma, pamanyawad-tawad at pamanyisi karing kaya katamong kasalanan. Talakad ta po. Halupan na po ning assignment po nandin, suryan po yung kaya katamong konsensya at ikumpisal tala, ring kaya katamong mga bayat na kasalanan. Nanularet ang mabayat na kasalanan, ting binggit tamong capital sins sa panibatan taring aliwang kasalanan detang sobra-sobra king biyetamo. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Idukuyo la rin buntok yu at manigabuking bendisyon ng Diyos. Kaniting Eucharistia pigmasusyan tayong kasunduan ng Diyos kay katamo at merap at kapamila taning binyag. Dapot kapilan man kalingwan king iting buklod, tatali na katamo naman karing kay katamong kapatad. Itaming makibat para king metong at metong, alasan ng pamangailangan ay emirinan pansin, alang kayadwanan ay maramdam, alang gamat ay manakit saup. May kading pamagbayong kailangan tamong dili, ingatuklasan tayong siping tangbali at pansinan taya. Manano na sanang saupanakongan at bendisyon na ning Diyos sa mapamatawad at mapamakalulo, king lagyo ni Ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, manyad tawad ka rin kaya kayong kasalanan. Salamat king Diyos.